Jangthulapan hormu hortar ador pajum nangji pusi ASDC, KNCA, KSA Chelang Rapet Kachesong. Volongko maji pathuak lamalong Prishtha Pramukh Sanmelan amai kangni. Mothade pastorate rison imsoahin pen ingdeng hini fete amai kapado. Kardom piniada bertalong penili sami jilihan sepi non arjitha bertang ton pen. Prabjen pen kenang sot hormu hortar jang thodor pasonangji lapen farmer bill ek chenangji pusi Samson Singh intimir abarelong ASDC KNCA lapen KSA atum kachesong. ASDC KNCA lapan KSA atum Chelang Rapetsi kedamtang arkoni phaingkor anarkya parni Diphu arong sopi Samson Singh intimir abarelong kidukilak sangkur arad tumaphan adukang hoy hormu hortar ador kapaso jangthu ador kapaso pen danglok sai chotiki arad tumaphan ison pen ison aron kedeng pen kapasong aputhak kachesong padopon. No namaste. Puruyathe Harsun Birik Bogbokathe Alek Cheve Kraipen Kachesong Paklang Ponsi Hormu Hortar Jangthodor Pasunangji Lapan Sai Chotiki Arad Tumaphan Karbak Hok Farmer Bill Egg Highway Chenangji Pusi Hang Taram Bensi Kachesong Padupondo Kachesong asayang dengalong kachitong dun ASDC amaipu Chandra Kanta Terang Kaning Jatengki Election aprang kenang sot Hormu Hortar ador pajum ponjipu kachechak BJP asong atum non charilong lokapi benki ador kapajum jikalisi aphiong ador pabathu onglu lapen corona war hot abar sai chuan ben ison aron deng konsi sangkur arat tumapan aduk unghoi ponlupusi ninje pon Fly get Samson Singh di Memorial Park along Patupon. Jadi itu ASDC itu Master Teman Committee KNCA dan KSA Student Association Song Tom Chelang pensi jadi timnas protest demonstration dulu dalam kebanggaan lahir 2014 meningkat All India Election General Election so Frank Dame itu yang si BJP kecacatan itu yang si power bang lokal itu yang asal tin amul Kongres aku kecok Japan labang nilai itu putot semakin hormu enam tentang lokal Kongres sama nilai itu Pakom di pulau, Pakir di pulau, tapi itu kowe arar pahita mereng dok rengi pen pedolong gila sonsi bicara. Tapi pahita mereng bangke, an kan proxy pengket, tarm ini langsung tarm ini yang pahita mereng. News report Roshan Hanse, Karbiang Long Live.
Assam Assembly election angkate bokherajok Ratchari asongatum methang asongkache phaipon Japhanpura Ratchari asongatum ason amai lapen songklem bangatum aphan BD sore kache pachaya mai sitami padopon pomno Lasonsi kedamtang arkoini phaingkor ranar keparni bolongkomaji pathok lamlong Bharatiya Janata Party Ratchari asongpen Prishtha Pramukh Sanmelan amai padopon Bangso Mailong Aluhi Sarpo Manpen Assam HD Minister Sumronghang MEC Ramsing Tumung EM Amar Singh Tiso MEC Dorsing Ronghang EM Roton Teron MLA Barim Bidya Singh Ingleng Pendanglok Ki Ongdung BJP Klembang Phwabang Phetum Chitongdun Bangso Mailong ka Chitongdun Aluhi Sarpo Assam HD Minister Sumronghang Pen Kaningji Ponatengki Songalong Klembang Atum Mithang Hawar along Kido an Votar Atumapan Langdun Paminangji Kadu kavya tumamen ki choklimpen nangkili doma avima bangso puthak ki langduna bangki kinang sotpusi mayalong ningjepon অন্যথা নুবুজাকৈ থাকিব কেনে হৈছে কোৱা হৈছে আপোনালোকে যে পৃষ্ঠা প্ৰমুখসকলৰ নাম নিজৰ ভোট কমিটিৰ এলেকাত যে নামবিলাক দিয়া হৈছে সঠিকভাৱে দিয়া হৈছে নে নহলে উপৰুৱাকৈ চাৰিকাৰী চাই নামটো দিলে কামত এটো কাৰ্যকৰী হৈ উঠিব গতিকে এইখিনি কথা ভালকৈ বুজি পাব লাগিব ভালকৈ বুজি নাপালে উপৰে গুচি যাব কামটো নিহিকিব এই কথাবিলাক ভালকৈ মনত ৰখা উচিত এই বিষয়ে আমাৰ Labangso Prishtha Pramukh Sanmelan Amailong Sumronghang along tin boot committee along pen bang kep arpu pek ponu lapen lahai arpu ke dotum amethang rong along chethan nampen non ke bangchi election long ki ongdung award pen kachephai pon jialam minister rong hangasang hopen pin khat pon volongkomaji pen velson terang karbyang long live Mothade pastorate resonim so hin pen ke paturpi ponsi jirikindeng pathok lamalong kapamon pon ingdeng hini fete amai mesen pensi pachon pon Bangso amailong Mothade pastorate resonim so amai phu Ramsing Hanse kachari pon amailong chunbang dearful Hanse cherap chitodun Bangso amailong Mothade mondoli Tebin mondoli inghin langso mondoli jirikindeng mondoli langso mepi mondoli pendanglok kadokawe long troxy amondoli adum chirung ponsi ingdeng hini fete amai padopon Labangso program kibi ponangkok lake Mothade pastorate resonim so atum isi kaching thoravar sai kelong japhansi biponangkok pasi pherangke athengnu nang pachini don Tibin amonduli long sibilo Presbyterian Church nitum da ka Mothade pastorate jirikindeng ana thuhin pen nasila Mothade pastorate pen nitum la fet kibinang kokalang thela puilo ne labangso hormu bang Nili tu makimang do risunim so Mothade pastorate risunim so songatum akimang bang la puilo number isi bang nili tu office building apartment lasi labangso office apartment nili tu along tangka jumpik tangka ve lasi lahai kadu ko beni tum deng pon lo laso tangka ni mane donation rat fan donation ka hangason lo indirectly ke lasi nili tu mi claim pon bangke non labangso afet nili tu bi pon lo lasi pini dak jirikendeng along market dia ni tum pathik pon lo lasi adu hanta ni tum tuning rilo dagarada jirikindeng arada tu manta mela bangsu long dak nangapar ondun pen lahai katu kongwe Bangso mai hot MEC Rina terang pia phan panongsi kachuning realo sitami lunse ingleng arideng pipajardon Mailong Aluhi Sarpo Manpen lunse ingleng phapangjang Aluhi VDC chairman Lokas Milik Manpeng Aluhi medical management amaipu prophet tiso lapen ari sanghotum chitongdon Mai Mesen pen kapachun ponjia phanpura Dikon Rajan Hanse Edward Tiso Elvis Chinthong Bronson terangtum cherap chitodun Jirikindeng pen sabsinging ti karbyang long live Lakmai Chamber pen Pragya Fashion atum chapter priponsi Beauty Training Institute lapen Pragya Fashion lapen Cutting and Tailoring Training Institute atum along Chiklo Jontham Kachardi tang atum apan Dongmuka kalong Nongna Maloke ronamai kapadopon Kedamtang arkoini phaingkor ranar keparni Dongmukak Longkam Teron Auditorium Hall along Lakmai Chamber lapen Pragya Fashion atum chelang ropetben Beautician Basic Course lapen Tailoring Course Chiklo Jontham apharmang thanponno Bangso along kachari tangatum bang pharohini atum aphan nongna malu kironamai kapadupon Bangso hot Lakmai Chamber Director Rashmi Prasad Pragya Fashion Director Sanjay Prasad
Pragya Fashion Program Coordinator and Supervisor Rohila Timungpi atum pendanglok penangan bangso sayalong kachirak chitodum. Mayalong kachithan ponki kipap hi hup suarlotum sidami mithanga ke kacharjap thipen hemtun kachobochi thek nangjia phansi kechardi anam ki jum pen beauty training lapen tailoring training chiklo jontham apharman seki pipon lopusi Sanjay Prasad pen ningje pon. মই সঞ্জয় প্ৰসাদ আপোনাৰ আমি লেকমি চেম্বুৰ আৰু প্ৰজ্ঞা ফেশ্বন নামৰ দুটা শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে গোটেই অসমত প্ৰভিজন লৈছোঁ একেবাৰে মিনিমাম এটা এমাউণ্ট লৈ যিটো নেকি কাৰো মানে কোনো অসুবিধা নহ'ব সেইখিনি কৰি যিমানখিনি নিবনুৱা সমস্যা আছে তাৰ ওপৰত আমি অলপ চিন্তাধাৰা কৰিছোঁ চৰকাৰৰ নিচিনাটো কৰিব নোৱাৰোঁ প্ৰাইভেটো তেনেকৈ ভালকৈ হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু যিখিনি নিজৰ পক্ষে সম্ভৱ হৈ আছে তেনেকৈ এটা পদক্ষেপ লৈ যাতে গোটেই অসমৰ ৰাইজে যিসকল নেকি দূৰ দূৰণিত গৈ বিউটি পাৰ্লাৰ বা চিলাই শিকিব পৰা নাই তেখেতসকলৰ নিচিনা যিসকল মানে ইণ্টাৰেষ্টেডো আছে তেওঁলোকক আমি তেওঁলোকৰ চহৰ অঞ্চলত বা তেওঁলোকৰ গাঁও অঞ্চলত আমি গোটেইখিনি Bangso course chiklo jontham ke charli kapatang pontang atum pangrumpet bang pharohini sose atum aphan kacharli anong namalo pajar ponchiputa Pragya Fashion Program Coordinator and Supervisor Rohila Timung Pipen pachini pon. Nilitumla dokmoka long pini certificate provide kakuri pon pini nilitumla dokmoka all over asamang bong mane beauty parlor pen tailoring training center kibi pon jaga arong la pen Pragya Fashion la pen Lakme Chamber la hinia kini pen nilitum la Karbi Anglong pini certificate bang Harohini and nilitum gitti hai Dongmuka pan Samsung inti Karbi Anglong live. Malaria ke sopan kachapajok thekji aphan okpran kilang asai kam ahin pen alongtin sub center kaparlo arada tumapan chiti malan kiron pangcheng tanglo. National Vector Borne Disease Control Program at Pater Piponsi, Karbi Anglong Adangpi, Mate Alongtin Sub Center Kaparlo Arada Tumapan, Malaria ke sopan kachapajok thekji aphan dowai ke jotang achiti malan kiron pangcheng pontanglo. Bangso Chitimalan Kidamtang Arkoni Painko Ranar Keparni, Haroghat Constituency Kaparlo, Hidi Bonglong High School Patho Klamlong Pensi, EM Khonsing Rongpi Keron, Pangchek Ponlo. Joint Director Health and Service Dr. Kareng Rongpipi, Dr. Borsing Rongpi, Hawarkhat PHC Medical Officer Dr. Longki Tokbi, Hawarkhat VDC Chairman Goneshing Hiatum, Kachito Dunasai Angdengalong, EM Khonsing Rongpi Kaning JK, Karbi Anglong along, Non Amatke, Pak Lak Phira, Achitim Sose, Dowa Alang Kijotang Achitim Alan, Nangle Tanglo, Lapen Bangso Achitim Alan, Alongtin, Sub Center Kapardo Rada Tumapan, Keron Ponje Hansi, Pinipen, Sai Angdeng, Pangcheng Pono. আজি হিডি বংলং হাইস্কুলত লিলেন ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অৰ্থাৎ ঔষধীকৰণ মুচৰি তাৰ বিতৰণী সভা আজি হৈ গৈছে তাৰ আৰম্ভণি আজি আমি কৰি দিছোঁ হিডি বংলং অৰ্থাৎ হাওৰাঘাট ব্লক PHCৰ লগতে সমূহ কাৰ্বি আংলং প্ৰত্যেকটো চাব চেণ্টাৰৰ অন্তৰ্গত বিতৰণী কৰা হ'ব ইতিমধ্যে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত 4.4 লাখ মুচৰি আহি পাইছে আৰু এই মুচৰিটো কিন্তু ঔষধ দিয়া মুচৰি ঔষধীকৰণ অৰ্থাৎ এইকাৰণে আজি আমি ইয়াৰ আৰম্ভণি দিছোঁ মোৰ এই সমষ্টি হিডি বংলং হাইস্কুলত আৰু ইতিমধ্যে আশা কৰ্মীৰ ফুটুৱাই আমি মানে ছাৰ্ভে কৰাইছোঁ যিসকল পৰিয়াল যেনেবা 6জনকৈ আছে এটা পৰিয়ালত সেই পৰিয়ালে কিন্তু 3টাকৈ পাব যিহেতু আমি জানো 6জনেতো একেলগে নহয় এনেকুৱা সেইকাৰণে ডাবল থাকিব সিঙ্গল থাকিব এনেকুৱা কোনোবাত এনেকুৱা সাইজ য'ত কৰবাত বিধৱা মহিলাবিলাক থাকিব পাৰে তাৰ ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হৈ গ'ল মিডিয়াম লাৰ্জ সেইবিলাকে তো একেলগে নাথাকে E Donalong Bang Trogamone do Polote, Pak Thomlongpo, Lapan Achitim Alan, Asu Akitedo, Lasi Malaria Kisopan Kachapajok Pon Tekjia Panlo Pusi, Pachinipon. Hawarkhat and Harsing Rompi, Karbi Anglong Live. Pinyada Berta ke lapon sakang toniklo, Domitakmi, Kardon.